Reka tubasuze mwese mukurikiye Biz Time TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 16 z'ukwa mbere 2024. Aya makuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda RDF yemeje urupfu rw'umusirikare wa Congo warasiwe i Rubavu. Naho Musanze ushinzwe umutekano mu mudugudu arashinjwa kurigisa miliyoni 60 z'amanyarwanda. Hanze y'u Rwanda, Tanzania yakumiriye indege za Kenya Airways zabizitwara imizigo ndetse n'izitwara abantu. Ni mu gihe kandi muri DRC Congo imfungwa zirenga 55 zatorotse gereza nyuma yo gusindisha umupolisi. Na makuru mugiye kugezwa nanjye Jean Harerimana nugiye kuri ya Biz Time TV. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya nyuma y'aka kananga. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje amakuru y'urupfu rw'umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC warasuye i Rubavu ahagana saa 7:10 z'ijoro zishyira kuri uyu wa kabiri tariki 16 Mutarama 2024 nibwo abasirikare batatu ba FARDC binjiye mu Rwanda. Umwe muri abo basirikare yarashwe ubwo yarasaga kuba muhagaritse. Abandi basirikare babiri aribo Sergeant Asumani Mupendwa Terimite w'imyaka 30, Kopura Anyasaka Nkoyi w'imyaka 28 bahise bafatwa miri. RDF yatangaje ko abo basirikare bafatiwe mu mudugudu wa Isangano, akagari ka Rukoko, umurenge wa Rubavu, bakaba bafatanwe imbunda imwe mu bwoko bwa AK-47, magazine enye zarimwe amasasu 105. Abasirikare ba RDC kandi bafatanwe n'amasashi yarimo urumogi, bambaye n'ijire imwe ya antibare. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwavuze ko ku ruhande rw'u Rwanda nta wishwe cyangwa ngo akomereke, bukanizeza abaturage cyane cyane abaturiye imipaka ko inkiko z'u Rwanda zirinzwe. Naho Musanze hamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Mutaboneka, akagari ka Kavumu, umurenge wa Busogo, mu karere ka Musanze, barashinza ushinzwe umutekano mu mudugudu kurigisa miliyoni 63 bari bazigamye ngo bazagabana. Abaturage bavuze ko mu mwaka wa 2023 uyu muyobozi yabatwaye amafaranga bagombaga kugabana mu itsinda rigizwe n'abantu 400. Umwe yavugize ati twavuze ko mu kwezi kwa karindwi duhana amasezerano yuko tuzaturangije itsinda ryacu tukagabana mu kwezi kwa 9. Ukwezi kwa 9 none kwarageze batubwira ko nta kugabana kuriho, yuko ari umugabo vice president yatorokanye arenga miliyoni 4,500. Undi nawe ati twagabanaga neza ariko biza guhinduka tubura amafaranga yacu twizigamaga nabuze ibihumbi 678 by'amanyarwanda. Aba baturage bavuga ko ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu yatwaye ayo mafaranga ariko bigizwemo uruhare n'umunyamudugudu. Abaturage bakomeza bavuga ko ku mwaka bagabanaga miliyoni 67 ko arenga miliyoni 63 yose yarigishijwe. Umwati mu giteranyo cy'itsinda dufite miliyoni 67 ariko dukuramo izo vice president yatorokanye dusigarana miliyoni 63 zose twarazibuze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Ndayambaje Karima Auguste yavuze ko bagikomeje gushakisha ushinzwe umutekano. Nanone kandi tukiri mu majyaruguru mu karere ka Rulindo, umunyeshuri witwa Niyo Mufasha Maria w'imyaka 13 wigaga mu mwaka wa kabiri mu ishuri rya GS Binaga ryo mu murenge wa Mbogo yafashwe atitira ku bitumwa ku ntebe ajyanwa kwa muganga yasenzikaye yitaba Imana. Kuwa mbere tariki 15 Mutarama 2024 saa 7 z'amanywa nibwo Niyo Mufasha yafashwe n'ubwo burwayi bw'amayobera yihutanwa kuri poste de santé na bagenzi be aho yagejejweyo ari muri koma. Umuyobozi wa GS Binaga Murebwayira Alphonsine yavuze ko akigezwa kuri poste de santé yahise yitaba Imana. Uyu muyobozi yatangaje ko ari ubwa mbere uyu mwana yararwariye ku ishuri. Kuri ubu umurambo wa Niyo Mufasha wajyanwe mu bitaro bya Kacyiru ngo ukorerwe isuzuma mbere yo gushyingurwa. Reka amakuru yo mu Rwanda tuyasoreza aha ahubwo tukubwire kuyavugwa hanze. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe indege za gisivile muri Tanzania bwatangaje ko bwahagaritse ingendo sosiyete ya Kenya ikora ubwikorezi bwo mu kirere Kenya Airways ziva Nairobi zijya Dar es Salaam. Ikigo kivuga ko iki cyemezo kigomba guhita gishyirwa mu bikorwa kuva kuwa 22 Mutarama 2024. Kenya Airways yari isanzwe ikora ingendo 33 mu cyumweru ziva mu rwa mukuru Nairobi zijya Dar es Salaam. Iki cyemezo gifashwe nyuma yaho Kenya ikumiriye na indege itwara imizigo ya Air Tanzania yakoraga ingendo ziva Nairobi zijya mu bindi bihugu. Tanzania yavuze ko icyemezo cya Kenya gihonyora ibigenwa n'amasezerano yo gufunguranira ikirere ibihugu byombi byasizeho umukono muri 2016. Ibihumbi by'abaturage by'ibihugu byombi byakoreshaga iyi ndege bakora ubucuruzi, ubukerarugendo ndetse no gusurana kw'imiryango. Muri Kanama 2020 Tanzania yakumiriye indege ya Kenya nyuma y'iki gihugu gikuye ku rutonde Tanzania mu bihugu abaturage bayo bashobora kujyamo batabanje kubahiriza amategeko yo kwishyira mu kato. Ibi bikaba byarakuriye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Naho muri
muri RDC imfungwa zirenga 55 zatorotse gereza ku mugoroba wo kuwa 12 Mutarama 2024 nyuma yo gusindisha umupolisi wari ku burinzi. Iri toroka ry'ifungwa ryateye ubwoba abaturage bo mu gace ka Warungu bitewe nuko zikishahisha, basaba inzego z'ubuyobozi gushyira imbaraga mu gushakisha abatorotse. Sosiyete sivile muri ako gace yatangaje ko abasaza n'abakecuru aribo batashoboye gutoroka kuko abatorotse banyuze mu gisenge cya gereza. Perezida wa sosiyete sivile Christian Ziganira yagize ati dufite ubwoba bwinshi kuko mu batorotse harimo abantu bashobora gukora ubugizi bwa nabi, gusahura n'ubujura. Niyo mpamvu abaturage bafite ubwoba bakaba basaba ubuyobozi gukora ibishoboka mu kugarura abatorotse. Raporo z'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu zigaragaza ko gereza zo mu ntara ya Kivu y'Epfo zirushaho kwangirika ku buryo atari ahantu hakwiye gufungirwa abantu. Urugero nuko muri uku kwezi kwa Mutarama abantu bane bamaze gupfira muri gereza ya Kamitunga kubera imiterere mibi y'ahantu bari bafungiwe, ku buryo hatagize igikorwa hapfa n'abandi benshi. Ibyo gutoroka amagereza nabyo bikunze kuba muri iki gihugu. Muri Gicurasi 2017 abarenga 1700 batorotse gereza ya Kinshasa nyuma y'igitero cy'inyeshyamba cyagabwe kuri imwe mu magereza manini y'igihugu. Muri Kanama 2022 abarenga 800 batorotse gereza ya Butembo, ndetse muri uko kwezi abandi 60 batoroka ya Kasayi. Mwakoze gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Busy Time TV. Ibiganiro byacu nagahoraho, ngiye kugezaga aya makuru. Nitwa Jean Harerimana.